أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من دين كوني نعمما ننجري ما تعود دينغرانو أرو أقول لخو سيدن قرامونو أكوين قرخرنتو كتيا ترنغنا نيوغما أيا غرما أكوين قرخرنتو كتا سكه من دينا كمبرو مارمو هرسا ولا لقيكي أورني دنجتاي كيغاني الله هارين نمنو كسينغا كماري صحابانو يغاري مي أهود خريني يرو خريسنو kemira akhbar be gadangiro mena ora hosaw a taronga makende ka omar mu sere kharakharantu benu gono khibare gaw i men kama uhudi gajangendi orni kun sere kharakharantu qisanun saw a taronga ma sere kharakharantu benu gono khibare kharakharante gaw i men kama orni kun qisanun saw a taronga ma kembira har saw la laqike o dangni tay kebe gani hanzalatu bun abi amir ورا كان قلن سو آترون كما ودي كمبرا غاسلة الملائكة ملكا نغرا كبه هرنيانقي ورا كان قلن سو آترون كما كمبرا حرسا حنزلة الدنگ هالي تارغو من أكوين نتي صحابة قوري ونينو ودي كان عمرو بن جموه سيدنا عمرو بن جموه رضي الله عنه كمبرا aken kahana orna aken kahana qisan sawa taron kama qibara kharkharente wo aken kahana yimen kama uhudi qibarendi kembera kebe gani amr ibn jamuh radiyallahu anhu birambe gajangendi menga kati allah hare nemando kisenga kama raganguna nangara nanti anyare madina bolontongundi nanti jihadin nyanganu ungirnan sigi kingani ya khaylallahi irkabi ya khaylallahi irkabi hayya ala aljihad birambe ken qirne qanenga bu kebe gana amr ibn jamuh ya ara lamuru nanti wi monsroni iwo kapa allah harenga nemando kisenga kama nandiga jihad nyaranga aken qani serai ani jugumunu itage kama honne kembrenga kebe gana remunga kebe gani aremunga lenyugun nagati kunya nyama lenyugu kunata suka humante ni gajanyugo nya suka humante ne yugu sage kembra kulle nyugo nagati kunda kaba nanti amr ibn jamuh nanta antoyre nanta kengani serebe ti jihadin qanunteni baka ken kama pasa qur'anan de alla allati laysa ala al-a'raji harajun wala ala al-marid harajun qur'anan de kengon nanti laysa ala al-a'raji harajun laysa ala al-a'mi harajun wala ala al-a'raji harajun wala ala al-marid harajun qur'ana na kengo ti junubunta hinginden kama junubunta jugumanan kama wa junubunta watunden kahana kama igama diga jihadin nyaranga kembra lem kura koyin nanti jihadin paken kenunten wo baka ken kama kembra na ta ken na ma da jihadin nyaranga kenga ko wati ba tira mukura ti wurare ti wodi na jihadin nyaranga lemunti antoyre yukunwa wasana yukunura jihadin kenunten baka ken paken kenga ya bane adiga kata Allah harenga ati Allah harenga ngani ya rasulullah atala renda ati kere muku ihamuna ni kaba jihadin ya ihamuna na lo iro jihadin diga ya naga ike qara qanu ihay kama njugumi take kama mowe iwa munda in juguma kama arjana no ni ke mori ihay kama njugumi take kama mowe ira qanu in jugumi take ke kama arjana ri ke mori lemun qahay munan na lo iro jihadin naga kina ya wati be Allah hare ne mano kisenga kama Allah harenti ti jihadin ka kanunten bakangen pakhendi pasa Qur'an da koyin nanti jugumana junumun ta kenga ma game da jihadin yaranga kembere nanti jihadin kanunten wabaka angen pakhendi ata Allah hare ndangan ikira kanu indiga jihadinga lala Allah na i warjaga sherin purawa ira kenya kanu lala Allah ni warjaga sherin purawa
agara ke koni wati be Allah harenti lemukura tikemira tuna tono andiga Allah harenti ala Allah wa warjana shedin brawa Allah harenda ken kara imira gike bewtu Allah harenda ken gike sembendi amma kinani shedin brawa kembrenga ibugu aro dige na kembrenga lemu ngaya barti aro kilena Allah harendu nyamar nantu na kilela wara dangan akahanari monsrondi akahu sahaba nuwa uhudi kota juman kota ke nambu nande uhudi quraini kembrenga kebega amr bun jamuh ya aken kalenya kabakoi agayin baka tara duwawi wako ken duwawni duwaw kabakonte tar hugumu imamu ken duwawni kangai ati Allahumma la taruddani ati Allah tiwo Allah nyagana ima sagere ike koni ma sage fiu na li Madina arake duwaw nya tar hugumu nda ko nanti agara ke duwaw nya watibe Allah ra adduwa jabe aga diga uhudi gajangen quraini ara gajangen nya musri ari sekon su ko mantenya kembira ma kebe gani shairin frawunga Allah ra awarja shairin frawunga kuma ay megara ken kanu mobe agara duwaw benya nanti Allahumma la taruddani Allah ra ken duwaw jabe adangani a shairin frawu uhudi quraini aga shairin frawu watibe birambe gajangen nyeme kebe gana Allah yu kunna atiya ura lamuru nanti wassa gane ta hurenga nandiya aroni baqiya qawrunga ira ken lamuru ira hurenyi me setundi nyoga men kama yomuna nan sagetai kembrenga Allah agara duwa benya nanti ma sage ken duwa jabi hara hurendi na sawo ne gana nyoga men jonko e Madina nyoga men o ballara igana jonko e bangetanai awdi gana ma wurnu kiyana ila na jonko e Madina anta dungene kenay amru bun jamu ahurengo nyoga men kama nyoga men madunge digana ta hurenga kembra ga nor sami ira hurellondi uhudi qurayndi kahunu shahidun purun kutuma wala la khiddangun tondi ora ken qisan sawa taronga ma iro aro serebeno goro qabru baneri ora kunsu qisan sawa taronga ma amru bun jamu kembrenga aro serebeno goro qabru ora kunsu ko mandan qisan sawa taronga ma nandangi kembrenga agara duwa benya duwa ke jabara wa hara hure duwa ke jabara ala sherin prawo ara kinyan nata wa allara annata ke allara Allah hunnan sirawa kama nata annata hinkinai kembre wa mare mu harsa tibar kare karante go serebenu yimen kama ora ko nanti Allah hare nemando kisinga kama birambe agara sahaba nun tirni bake aro bake mbalawa soro benu ga sehe kena Hamza bin Abdul Muttalib kenta Allah hare nangani nanti kenta yigene inta minni maganta ini kaha unfosi nandiga kayar nuku gemalle mawo deben palle kembe ora ken kisan sawa taron kama Hamza dange hale serebe ga sehe ken an-Nu'man bin Maliki ken kanate Allah hare nangani ti arjanna ra kunwi odangani habata arjanna ra kunwi oda kembe ga Allah hare na mawo kuma shedin brawa Allah hare na mawo kuma arjanna renga akena ke diame kuna Allah hare na kembe ta Allah hare da ti kunate Allah ti ma arjanna ke ike garari arjanna ra kunwi ti ke kunate Allah mi ke garo arjanna ke noni arake kuna Allah hare nangani watu Allah hare ti anti mangaro arjanna noni kembrenga allono arjanna noni te kankai anke lono arjanna noni te kandale nama Allah arenda ke kara kanar Allah haren jabi atike wono arjanna noni ti hinu siki kundan kana wongi ma kenya sabuni ga tiworno arjanna noni ata hanana kankai atike o Allah munda ikeo Allah munda kiyane an-Nu'man bin Malikiya atikeo Allah munda ahilandi atikeo afare munda kiyane Allah re nemano kisinga kama asikandi atikenta wurnu gaja lakhina igana de gaja lakhina inta wurnu feu ini junya koini na gaja nya isse konsu ko mandenga arake ko watibe Allah renta danga nati sodaqita atanda anda tunkore angati mangaro arjanari ku hinu siki behanga kembere ngono arjanari anda tunku kembere ngati uhudi kota akahanara gajangenya ma ago shedum prawunu akahanara gajangenya ma ago shedum prawunu agar arjana ben nata Allah ran natanya dangan kembere ngaro arjana nondi pasa shedum prawu uhudi kota Allah taw tanyon kinga nandiga tai arjana kenna ngaro maremu seretana wono khibar kharante wo ken khayimen kama kenni koy kenni yahudiya atoyani mukhayriqi ken yahudiyai gili banu sa'labata bun fityan qabla baga ken qabla nyari
kembira mukhairiqi birambe Allah harendi sahabanun gari mo onsuroni juman kota iwo munana ndiga khuraisunun ge mallemao kembere nga sibitin kota ake Allah harendi sahabanun bu juman kota ya kembere nga sibitin kota akenda yahudi anun ka homa me are kanne to atiya ma'ashara al yahud atiya yahudi anun jama ya yahudi anun jama arake koni wakati be yahudi anun suka homantenda itaron sigini uyile na hay ni taron sigini arni manuko ira ternga kembra ati yahudi anun da tanku ngatu dan kana won tuyenime nanti muhammadu demande kenno ku kama wajibinye awatu nanti muhammadu demande kenno ku kama wajibinye mani sawabura yahudi anuku himenu taawondenga in madina asuka homanten taawo madina na Allah harenya dugu nanti Allah harenga nari iwa demana nangiri gili nabiyumu benu ga dangi ira koyi isirunga nanti nabiyumu lagare ta debenya ni madina kare ya ga maga nabillahi dauda alayhi salam ora ken qisan sawa tarongo birambe aga da hiji al makka asagande aga dangiro madina a yare madina no ni kina debe tuna nani kina ya makhoro mosiri tawmanchu benu go madina ara suko mante mundu na wari kembere ati saruna ati nabi me lagare akhir zamanin nabi me kembere ati asabatiram pai kedde bai agar ke ko wati be yahudiyan qabila no yonu tokinden yirai kun kusagara dunge munda ma nanti annunge kunda ikunnan tawu madina ina nabi me lagare kedu aga nari wade mana kembere kismallatu kunta wa mar kunjon kullemu ma alla gari serebenu warja alla rengari kunjoni alla rengari umadungai wa uma dema wo tlati wa gajana hilakari kemera mo khairiqa hay kamana i hakarin yankandi kenyari ati yahuda undangan an gunyi me watu nanti Allah rende manene wajibi yoku kama nasa wo tawo meni debeke nan nabi me bedu kenya hayke wa qahay gajaranga ari kapalemu kemera adde maneno kama wajibi nyere kemera ingego himbe ko nagara karono mo onsuroni ondi adde ma kenya bana yahuda nunti tilengine sibitinye to ko khanta gajana sibitinga ogana diga lengi nan tora gaja ora dema kemira khomi ogoro sibitim bonondi ako ogoro sibitim bonondi itoranta oranta lengi ni sibiti ken bana yahudiya ge ken mukhairiqiya ati aga madunge nge goni wadigana nan diga dema ken no kuswa kusa gari kombendi ni mo soro ni gayanyo kumutu mo soro nen timante kembrenga ati daga ni yahudiya onda ati sibitin tangunda nge goni wadigana dema ati sibitin tangunda ati ngewo digana dema ati ara wasiqan ya isir kura ati haira gajarabe higani kita gajanya keri kembrenga inna bure ina ken su ko homante aro ikitra hon su ko homante mutu nagin muhammadu keta mobe gallara anaya ke mori ka igana sage nambu gajarake keta inna buru igan kawana mobe imo kendu kara wasiqan ko ne annanti inna burari kitraho igana to gaje kere na suko mandengini Allah haringa ne mando kisinga kuma mobe gallara ana Kenya ya wati be adiga gajaranga ara islaminun de ma gajanginga ma akana ga shehedin purawunu islaminun de ma akana ga shehedin purawunu birambe aga shehedin purawu kibaringa kiyan Allah haringa kibar be gadanga ari serunnu mena kiyan kibarin kiyan Allah haringa arwa gare ara gajanginga ma go shehedin purawunu ken su ko manten kibaran kin Allah ran atin bele Allah ranti Allah ran da digame yoko ken digame tar hugum da saha wa qarne makata al khama kota Allah ranti mukhairiq khairul yahud mukhairiqi khairul yahud nanti mukhairiqi ke be hay ti yahudi anu unser surunyen aw gilli yahudi anu unser surunga kemre Allah ran da ken goni ay men kama kemre o mare mu ken nangi hale harsa kibare gawo serebenu yimen kama uhudi kota seretana yino kenyi munafiqin ni ora ko inanta Abdullah ibn Ubay ibn Salul keno kamusiki munafiqi aro kenyan sage kemre nga munafiqi ban be ga to sahaba no menawa kemre ora khuzman qisan sawa taron kama harsa keyo khanai ke khani munafiqin ya to yani al Haris ibn Suwaid ibn Samit renyugo iti al Haris kemre aken khana aken kahu sahabanwa ka aken kahu ime sahabanwa aken diga imeti nanti wodi na gaja wodi na khresun gaja hakar la tananya kenga na sawnya al harsi bun suwedi ke be hay jahila unga ati gajange wodangi
ausun ko no khazrajin ko nawa ken gajange watin buas gajange kembrenga al mujazzar sahaba yono wati kana al mujazzar kenyana al harsi hawakari kana suwaid bin samitiya al mujazzar yana suwaid hawakari harsi hawakari kana suwaidiya al mujazzar ken badir dungai ora aqisan saw ataron kama birambe oyi kama badir dungonun jate ora ko nanti al mujazzar al bilawi al mujazzar bin ziyadi al bilawi ake we badir kota akenyaro abul bakhtari bun hisham nangem Allah arenda ko nanti serebero abul bakhtari gana mewari anna maakari kemra Allah arenda kenya mar qadengini kemra al mujazzar birambe aro abul bakhtari gara megge mallemao badir kota ata abu bakhtari dangani kembrenga ata Allah arendo nyamar nanto ma honya kemra lisigita tenga abul bakhtari ti na agawi imenyen kahana tokono kena abul bakhtari do imenyen yodome tinda go ken ka tokono al mujazzar ti an kenya kibaren nan konora an menyen kibar makorare kemre abul bakhtari ta an din menyen kon tokono kemre nga o mega malema te kahanga himega na kata himbe kemre nga albul bakhtari menyen iri jonko yi al mujazzariya al mujazzari kemre nga risole le sukari serebe ga abul bakhtari kari kena al mujazzara kene ke sahaba qore ka jahiliya ngati jahiliya wati kingani buas gajenga khazrajin do ausun ko na kemra al mujazzari akenyana akenyana suwaid bin samit kari kina al harsi hawai ara kari jahila undi kembrenga Allah hare nemano kisinga ga birambe Allah hare nga kina annabi me Allah hare nti horintamono jahiliya wati horintamono ira suko manden kanundi kabar bego serebenu mena jahiliya ken horintamono wa kembra besune kallenya ha asuko manden kanu kembrenga Allah arna nyamare enkini nanti ona hikun bara khemuni kebe no horintamono kuyi ondangi kuma kembrenga Allah arna kenya marengine ka kebe na al harsiya akempa wake kalle kingani suwaidiya akem amakata limanan ka ongitana kembra udi akem gora al mujazzar bele monsuri anta tu wakitana mowe udi gayan dimenga kati kembra kahu sahaba nunga nay munafiqin kutunga sage akema dunginan sage kembra ken to kiro sahaba nunga nay ahqarla ngai ahqarla tana wai himbero jihadin antaban kembra akem won to al mujazzar belene atoka belene ma ara warin no kuyi ay meratu nan diketa koni inta futana few al mujazzar kana hakarta onde na ken woni wasman nan diketa usunu islamini osikanden ta mema kembrenga al mujazzar bele mago hesenai akusa gara kari agar al mujazzar kari watibe ken no kunsui awuru nan diga makka amurti baka salama ondi adiga makka ken al harsiya agada makka watu ara wucilla tenyano uhudi gayen palle kemra agada maka kibaren kinya larenga nanti al hars bun suwaidi tara al mujazzar kari kella halari alaren qahanara ahoren joen dagandi karen kare ya ma sayyidina umar bun khattab al faruq alaren tu umar dangani tagana al mujazzar tagana al hars bun suwaidi kitan nuqsu tanaqanin ana qannen kadu agana al hars bun suwaidi kitan nuqsu ana qannen kadu kemra ngatar hugumna ko nan tara wuciya maka kendange halle ara haren rakata akhinga kena julas bun suwaidiya ara haren rakata kena nanti kenna ko Allah arena nanti iwo munanan tubi igara golle benya ini misari iwo munanan tubi kemera kendiga kemparen koni Allah arena nemanu kisinga kama kenya nya qur'ana aya wono kenya anka akbareni kena al hars bun suwaidiya ken qur'ana aya yanka akbarena ko nanti tubin ta noni aga to munanan tubi sawaba he tubin ta noni ken qur'ana aya na kangai الله تقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أتقموني الله غسروا كننا سربنوغا كاهرناو إلما ننكاهم بالي وشيري ننديق الله قهاري تونين كم بالي دلبنغان تليا أتي والله لا يهدي القوم الظالمين الله نتسرق كننا كنا يتونين دانا kembra ke qur'ana aya yanka al hars bun suwaid ya khabare ke wa ko inin nanti agati iwo munanan tubi sawaban tari tubi ke maki an woni kembra tar gum da ko nanti wuce danga halle ala rendi sahabanu dome e kusaga balina al hars bun suwaid kusaga balina wari na wonpoy wori ira wari na wonpoy wori kinai iramu hilirontengo me kama ayan dona irambane lon na bane lon da kama
sahaba non kusaga balari ya kusa timira tike al Haris bin Suwaid yayi a kinga ya bana Allah ran kusa sena Usman nyamari ta anto kirai anda kanen charo kemira sena Usman ibn Affan radiyallahu anhu zunurain ken kusaga tokira bate a kusaga da kanen charo kuma Allah ran gra nyamari mobe kemrenga agara al Mujazzar kari sena Usman kanara kari al Mujazzari tambutuwaruga kemira gati tubi atubinda tubin bulawu kenwo Allah ma kemira khoni a hayra karne benya ken tambo tuyen khoni buwari hayra al Mujazzar be kari ken tambo buwari fasa Allah ta qur'ani inna nafsa bin nafs nyonki kenwoti nyonkin tuwarunye karaga na tubi keta akwarin Allah ma kemira kebe gan khisasunga ken khoni buwari kemira kebe gan munafiqi woke ken al Haris ibn Suwaidi aken qibare lagari kemori akbare lagari kemori kembira kennan hale harsa uhudi gajanganu qibare gawo himmenu yimen kama sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akenya konni wati su aro sabanu ngana mewari awti sabanu nangan ti kembira atiyeli kona sahabatu sahababe aro arjanna nay amahar arakamba ne sal allara sahaba yiwo aro arjanna nayi amhar arakan bane salli allara telikin ni koi a ken konni sahaba nunda awata qamu awata hadithuni an rajulin dakhala aljannata lam yusalli qat qarin qibare yibaka yugo ma yugo be aro arjanna nayi amhar arakan bane salli allara kena sahaba nu beru ganda to kunwati telikin ni koi kembirenga Abu Hurairah radhiyallahu anhu aqusanti kenni Amr bin Sabit بن وخس عمرو بن ثابت بن وخس تيكيني واقلي واقلي وصيرم عمرو بن ثابت بن وخس واقلي وصيرم أو بقى قبل بري بنو عبد الأسهل معاذ سعد بن معاذ قبو قبل بري أقانا بقى كان قبل كان بنو عبد الأسهل قبلنا كمرنا أكين قصة أكيد aro arjanna de na masale akita kamo tar gumunda ko nanti Sa'd bin Mu'az birambe aga silamawo Musa bin Umair kiten kama kinani silamawo amasadere hananga kinani Musa bin Umair ya birambe Sa'd bin Mu'az ga silamawo ken kiten kama ati banu Abdul Asal qablan sirunda ata yugunda ya gare ikra su ko mantem param maganta himbe ndaro silamawo ni ya garo dina beri maganta himbe ndaro kinani silamawo a kembal ho ndiro mena targo gumunda ko enande qabila ahankan su tubi ken kota teka kebe gani keiwoy kiwana Usayr muya a tamadun islama onu de amadun islama onu kendange halle sahaba no kiana qablan sirunga ira waju monsuri amadun islama o kema ay melga ira waju ne sokemba islama o kema ay melga keta islama on sin hana ke mori na badr gajenga ndange ke mori ma islama on sino skani kiana uhud gajenga kembiranga kesu ko mante anai amadun islama o ma ay melga birambe uhud kota Allah rende sabanun bu juman kota nandiga bo sibitin soba nyime a kenta onte Allah kusa gara sonu mella kanwi na islama on kanelari kenno kusui ari kompendi ni kahanungu to ari kotere ari gajen kunti mantensu ara kungutu nan kusa ga digaro islamun bate a furte nambu nan daro islamun bate nan diga kahu islamun wa gajen qur'ana kendiga bane kenda gajen nyime worni meriga kembra kusa ga nyami islamun jamandi nay islami ma kursi kembra ra gajen ya riddu qoto jogi laqi hanara kita riddu qoto jogi laqi hillara kita riddu qoto jogi laqi liggoy nan gawai ma jogi laqi ngawo a kanunini keta makata ho nyana asaw keta jogi laqi nda kandi kembra nga birambe gajen nga nyeme kenai lansaru no yokamana nyara yare hurundo mena himmenu ga fati aro himmenu ga jogi yokamana kumbu meri kebe gani banu abdul ashal qablan sarunga ni to yare nga serdantanu ye kusaga dabu Usayr mu kama ajoginten sagunteni ila warilla toyni ho kusandin nanti tikai Usayr mu ay kingani Amr bin Sabit bin Wakhshiya ila mekuta hotiti Usayr mu kellini mani mundere ti salama on kantala kenda abra salama on wa salama on nakarni teli kellini mani mundere hotiti Usayr mu ya haikere kina ya sagunteni kembra tindai mai goddan kana on nanti ki hay Usayr mu mai jati nan da ma haike
keta ime durunda mekuta hoti te lari maniya hoti tike miri aserum pinenya lari agari serum de matike miri islama on kantalara ima dunga tirni iri mera mekuta hina kemera kuta ninga koto iro mena iti mera tike ni tona ime tirni ke ta ime ti saka kenai amaro sikira ni hina kenai hakare kewono me ajogi nan konto au saka ka kenai hakare mabosa hina kemera kinga ya kusaga tintai itu usairum dangani iti ma jaa bi ati usairum ti manili tanga gajalake angeli gajalake na angem biti islamiya kemra ali mani sawabura an serum pinenya lande angar kunde mawa ma ali islamawo kanenya sawabura ira ke kara kiga ya bana jabun gini ati bal raghbatan lil islam ikeria islamawo kanenya sawabura kemra ati amantu billahi wa bi rasuli itongoni ti allai wa itongoni ti allah qiharinga wa aslamtu wa ike islamawo koy كنا قصاتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كمراتي ثم أخذت الصيف كم بالي إنك هلقا وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بالي فرتي do Allah haren bate ne mano kisenga kama Allah haren di sahabanu bugu juman kota akem bugu sibitin sowa a furte nan daga kahu sahabanu akenna gajan imoni merga ati summa qataltu kem balenda gajanya hatta asabani ma asabani ma hari hongarin kita kebe hagarin kita nda gajanya min pay la hala beri kengarin kita kembrenga ala keddiga me koni wati be kenno kusui akusaga fati ala ke koni wati be kenno kusaga fati serugu to sigi kabonde serebe salama ondi ame me kata kunara ala kesunya salama o mai meliga ma gajangen sobanyi me Allah rasul me la kanwi na salama ullari kembrenga aga nan fatin na makata sene akbare anya amini mosiri kembrenga iri tanta woni nan de kata Allah harenga ne manu kisenga kama uta Allah harenga ngani ati ora kabako ngari koy Allah harenga dikenna kangai ati kebe no usair mu ya salama onga kwenta serebera tora wari aw shairum burundo menawa Allah harenga tel kenya kamo serebe salama on talara kenwo shairum burundo mena tel kenya kamo kemra okidena lo qibar ndi nakara ikunyare yare shairum burundo mena okuma na wari mena yokama na shairum burum pai migora bali usair murasa unde imegara mekuta ay meni lahala berira kensa walla aren taronga mamma igawa metirni igara metirna imegara damu benu koni ira kunsu ko manten sawu alla aren taronga ma arawa gara la ilaha illallah beko agati islamau aro kempa laga fati ira kensu ko manten sawu alla aren taronga ma tar hugumunda ko ena dalla aren yagali musri ta islamau alla aren yagali ta islamau kenno kusui alla aren da digame woko alla aren da kanga Allah aranti innahu lamina ahlil janna lamina ahlil janna ati usairum bi hayre tawgili arjana dungonwa ati wallahi awgili arjana dungonwa kembrenga wulalingin tawu Allah gana taga andore ni sare suntai awnyana wulalingin tenga kembrenga duwa nyana wati ya rabbi arno kahu wulalingin tonga ana wulalingin tawun tawora ya rabbi arno kahu wulalingin tonga kebegeno usairum ya Allah gara wulalingin tawunya tagara amega dunya salama wa akara watinga kin Allah ya rasu no mella qinwi na kanda kata salama wa nan lana honan sirawa kama hagara sherin buraun kita kembra kebe no usairum ya aken qisan nike harsa sir qarqarantu qawara go sirebenu yimen kama o dangini tay harsa uhudi kota qawara go himenu yimen kama qawara qarqarante o kun sagata on kama harsa inshallah Omar mu harsa qibar qarqarde go sirebenu yimen kama uhudi kota o kama na kunya qisan saw atarun kama harsa kennanga halle sahaba yugono wodi kenda Simak ibn Khars Abu Dujana al-Ansari radiyallahu anhu ora kenkati aken tonga nandangi ora ko nanti Allah arengara ka monsrondi nanti yeli koro ka hakiri nan gajedai sena Abubakar ka haken mundu Allah are makine Umar ramundu Allah are makine Azubair ibn Awam kun sura ka haken mundu Allah are makine kemra kebe gani Abu Dujana akin da Allah are nangani teli ka hake haken kangai Allah are ngati koro gajana na haken gini kemre Abu Dujana ra tirnenya teli ka hake haken kangai Allah are nda Abu Dujana tajabi ati ka hake ahaqni
an gajana tai mara khinga golo kamu gajana yana kanan bangi anta gajana hallere an gajana tayro kanai kembra Abu Dujana atira ka hakiriga ari haqqi kembrenga Abu Dujana ta tagara ka hakiriga uhudi kota tikenno kusuya kusagara iran kase dumbe go siti itang iyonkulanga ara iran kase dumbe go siti iyonkulanga agara ken siti iyonkulanga wakati be kenganya lansar nunti kene madina gonga te aywa ta haigra kalle nyiran kasanya sidike na sawunya nan same kuka ne aken golla khanye gayenga na qodo ayran kasu dumbe ke sitini iyonkulanga ko misasa ta umanje sorasu wo bere uruz beroni kenna kalle nya ko ina hore kaynya ko ni kemira Abu Dujana ara iran kase dumben sidi iyonkulanga lansar nunti wata haigra kalle nyiran kase haigra kenya sidi isabatul maut ta haigra kenya sidi kena ya Abu Dujana ta akusa gara suge go sawni ken no kuyi ataqamo ati anallazi ahadani khalili wa nahnu bisafuhi ladan nakhili alla aquma ad-dahra fil kuyuli adribu bisayfi llahi wa rasuli ala kesuge asawni ati ikeni serai imenyange ari kana kenda lahirun kiniya kenda yi iwo gire ngorambangendi tambaru lasir nungo nokube kenda yi iwo gire ngorambangendi tambaru lasir nungo nokube ati menya kira lahiru kiniya nanti ina gajange nya dokane bange ima gajan ima sagiro halle fiu ina gajange nya dokane bange ati kembere na yo katune yana te Allah tiwo katune yana bi sayfillahi wa rasuli te Allah ka hanga aro afaren ka ha yo katune yana te kenga kembara ke suga saundi te ken no kusa gara termo yonya Allah arenda adigante mpai na ken termo hay Allah arenda sabanda hay ke termo be ya ken ko yanta Allah ra an ko yanta afarena timma ganta kudingira no ma ganta gajan endingira kembere na Abu Dujana tal ansari araka hakewtu na yugu saga na kembangane kembe kinganya wati be Azubair ibn Awam kenti kembere kahabe Abubakar Ramundu amakita Umar Ramundu amakita ikeme Zubair Ramundu kemakita iken Sofia Tureme kina Allah harem pagariya iken Quraysi dongo ukumpo ga makahake kita Allah harengara kini Abu Dujana tikembiri sababu tanawai yime tanawai kembere na Zubairu ya taruko gumunda iriwaya mpilla baka kenya ma ati kembere ike tokiro Abu Dujana bate ima kanunanta allatiya agane robbange sui iwara da hali purke yo imo kamana ngaja khiyo kamana hay Allah harengara kahage kina Abu Dujana anga ini durohe kembere ngarna kanyugu saga onya de kahake kembere Zubairu ti ikira Abu Dujana wari aw kamana ngaja ti yugu saga onya ati wa kana la yalqa ahadan illa qatala gilaga sigi kane banginga taro sira sumage magantara kenkari gilika herundi aro sira sugra megge mallemaw ara kenkari amma tay mekiniya aw kuma nan gaja aw ka herun charno mowe aw charno ke mori iran kas dumbe ke khonwo ayon kulanga aw ka herun charno mowe aw charno ke mori kembere na ti to ke mori ke khonwo ra halay mo kuma nan gaja kiwo kuma na jaten tawuni kembere nga tango hamana bane kusagara kahiri go wari ken khano kamana ngaja kenan sago mosiri ken kawo kamana salamun sapambo aw kamana serun kari tay aron noge kenga nya tikira Allah nyaga nandike yugu sage be hay kira Abu Dujana ta ina kusagara megem ikira Allah nyaga ken ati fad'autu Allah an yajma'a bainahuma ikira Allah nyaga ke yugu sage be hay kira Abu Dujana ganan mekita ken wodu na gayalinge kembere nga ike hora Allah nyaga ke ango hamana Abu Dujana koni to akomana serun charo baki kane ma aroke kahiri go I jompa gari koime aroke jompa gari koime kinga ya bana Abu Dujana ta taro kahiri go ke iga iya ringa tago meri kahiri go kere kahangutu na yankande Abu Dujana ta kama ara yankane ti hanganga Abu Dujana ta tara kahiri ke kaha ara gemu ti ikoterenga tima kaha ke go balana koterege tol maga gara yankani ti hanganga kinga ya bana Abu Dujana ta al ansari
radiyallahu anhu sahibu isabati al-ahmar ken kahana ra hanyan kandi kahir ke kama ken no kusui kahir ke akara ken no kusu abudu yana tarakari kembe abudu yana ta ato dangiri te gajenga aro yugo sage hoga na gem awara ken to kenga aken ko ni na gajenga kana mbangi ko Allah rengra kelle herun kine mowe nanta ma gajaro halle an gajaro kanai kembe ato ke mwari ara howari ara serego wari ken ko manan kule ma kanni wonya khoy nan bere aw kama kahirnu nsu ni wara gajenga kama ken ko no ko manan kule ken ko manan kule akule kanne mo besro kamuna ken ya wati be abu dunyana tal ansari ari jonko iken kulanai himba ay kamana kebe hay kamana kahirnu ko sagonde aw kamana suni wara gajenga tel koni ken no khosari jonko yai akin wati bara kahangure utu tiwa yankanina kama ken no kusui akusaga kule aga kule wati be kinga ya bana ya Zubairu ti ike me khoni ya gawai ara kahan mutu kahan yangandengo aymendi ango hamana bana ya kusaga ritta tem ko yayi ama ara tono ama dunga ka hakirna hilakari kai kenta to yime beni kembira abudu yana yime konenda ati ira ka ngoro to tiwa yankani bane fa iza hiya imra irani yagaran irani ja yagaran ja hindu bintu utba ja kenyani kahirnu ko yagaru benu gardiya iyungumu ja kenyai ira ka ngutu tiwa yankana kama bane ira tunanti yagaran kembira ngati fa akramutu sayfa rasulillah tikemra Allah haren gara kahabe kiniya ira kaha ge daro baka yaren kallema parce kaha ke an selunta yaren kallema kembra madunga kaha kina yaren katu Allah haren gara ka kargar de be kiniya ke kiya sabuni ara hindu tono amadunga katun amadunga kaha kerne anyenge bakai nan yaro tatetanai anyenge bakai nan yaro tatetanai kenya ati fa akramutu sayfa rasulillah an adriba bihi imra tira Allah harenka handaro nanti na yana yarenka tu ira hasokenda kembrenga azubairu koni dike yawai anyenge bakai amadungena akari kai kenta tu nanti yareni wai kenta tu ara tono yimebe kembra kira amiri no nanti Allah wa rasuluhu a'lam agara tono yimebe te Allah rifare kenya watu kembrenga yugo sago be gani kahirun ndi iga kara kemira tar hugumu ira khenkati kun khana tonu aro serbenu gari kari tar hugumu nda ko yinande kahirun bangi yugo sage woyno wati kenda Abdullah ibn Humaydi akimo baka banu asad qabla yiri kemira ken khana rakarndiya islamin safan mosri yugo sagani ato kenyi maro ali haygari gemu aro ali gemu Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha kenya bane ali khana ama balara ya kusagara kari ali kusagara ken kari na ken takhabu goleli kenna nga hale hotana yino wati kenda Abul Hakim gili kahir nu nyugo saginga Abul Hakim bun Akhnas bun Shuraikh da me wono wata Abul Hakim ken kahana nyigan sago mosiri akahana kamana safa num bogo kenga ya wati be taro kongemu ki aro ali gemu hilakari kenyi go khara ali gemu ali ra ken khana kari bakano kenda ngale hotana wono wati kenda Sibaq bun Abdul Uzza kembre na ken khana ni yugo sage kemo baga banu Zuhar qabla yari kembre na tikendo konge mu kendo Hamza asadullahi wa rasuli aro kenyange mu Hamza ra ken khana kari bakano aro amsa Hamza gemu amari bala Hamza ra ken khana kari bakano kembrenga Omar mu gajen ke la halan ni kai kahir no nyugo sagu salam no nyugo sagu kamanu charba kanu kembrenga ti hotana yino yugo sage tana woti kenda Hisham bun Abi Umayya akimo baga banu makhuzum qabla yari Abu Jahal hay baga qabla beri akimo baga ken qablari ken qahana kahir no nyugo sage wo ken qahana gajen maro khuzman go geme ken munafiqi sage ke an sago mosiri ara ido khodo mosiri uhudi kota qora ko inen ta ken munafiqi kembrenga ara khuzman kalli gemu khuzman kira aken qahana karibakanu kenna ga ale hotana yino wati kenna Abu Umayya bun Abi Huzaifa aken khana kahir no nyugo sage tikendo Ali bun Abi Talib yangem
aro Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha Ali khanara aken karbakanu hotana kanano wati kenda Khalid ibn Alam ken kahana kenyi kahirnu nyugu sare go kemo baga bani makhzum qablani kemrenga akendo kuna megem agendo khuzman yana megem khuzman ora ko inandi munafiq yani ansago mosiri munafiq sage yani kemrenga khuzmani ama hillo kinai akusa gara karibakano khuzmani rake nkaribakano ora ko inandi khuzmani ke uhudi kota asigira nkoro mosiri asigira nkoro mosiri kebe yani khuzmani asigira nkoro ara akaribakano kembrenga hotana wono wadi kenda Abu Izza ke ora ken qisan sagu atarongama Abu Izza ora ken qisan sagu atarongama ora ko inanti badir kota Allah arenda ke ngarnteliga na mana brawo kembrenga birambe manga saren khibarengari nanti besuni du manga sa kembrenga Abu Izza ke ho maya ke ma ora ko nanti akenyi misgine ho maya ma Abu Izza misgine ho maya ma birambe kutungari du manga sa talare nangan ti ho ndige ma talare me ke lahalantu talare nan piniya talare me wi lahalantu ti ho ndi ma kembrenga Allah ren kitena wara Allah ren ti go himbe konara iwo lehirun sitinoro mena anama ani takhabu khibar kiri akeni takhabuari anama to khonna usutunu na dinan sigere kamera qana rakillahirun gina Allah harenga nanti iqana inta khonna utunu na silamin sigere don kitabi ira khabaga hikesuri keta to ke mawari anyira lehirun timani ata onde ngom makara khanta khibar suri e to ke mawari ma uhud gajangen dimenga kati kembere Safwana kendiga katai nanti Abu Izza serani sehana wati kenda shairu kembrenga ati Abu Izza na ikunde mati innenega tanu de mati innenega na sawunya roserun sagonini wa adigame ngorgene kenya ko Abu Izza ti Safwana dangana ati ikiranta kenya na sawunya ikira lahirun gina Allah harenga nanti wi takhabaga khibara kiri Allah rendi ke wara uhudi Allah rendi ke wara badir kota amadu manga sarari ganiya dunga ara leru bekini nan dini takabu khibar gari yake khala ke Allah run kini dungo yake tamun ni ra kharo ke hiri Safwana de tawira khairunari tina sawunya agana diga gajara ke agana to dungo alle nyaru iwa kapi korenga igana ho nyi korena yoke me yana korenda agana sageka iwa nyana bannai iwa kunu magawase kemira ran natani kemira kebena Abu Izza kebena Allah are lehrunga ara kembroto hakau kahir nukui haga da kau kahir nga udi kota ira kelliga ira mana brawo Allah are nda ko nanti una kanen charo bakai diga mentano kenno qusura kanen charo bakai na kan na yangulalo tamenga na nyarate Madina munafiqun ngara kengari ara butungutun sawu munafiqun kama kemira ken Abu Izza kenya haike nambu banu jumahe qablan kembira hotana yono wati kena Ubay ibn Khalaf ken khana kara uhudi kota kata kane wara khawno ken qabareni ake Allah haren ne mando kisinga kama ke gajen gabe Allah haren da sirbana kare an garanta unsu ka mantendi sirbana satembu Allah haren na ime kitenga himbe kari kenni ke wa Ubay ibn Khalaf ken bala Allah haren madum na sir sukari te kitenga ken an garanta unsu ka mante Allah haren gara sirbe kari te kitenga kenni ke go bana ken Ubay ibn Khalaf ya Allah akin gano ba banu juma'a qablan ya Allah gana dunga tai akin qisan dura manguno ora khallu narna wala musiri yere kono muradun himbe banu juma'a qabla kusruhu illa ankara gilo khuraysununi kemra hotana no woti kenda Ubayda bun Jabir akin kahana akin baga banu Amir qabla akin karo kuna megem aro munafiqi woge ken khuzmaniya na megem kembra khuzmani la akin kahana karbakano Quzman gara karbakano qabla ke siratana no wati kana Shaybatu bun Maliki aken khana de jongo Khuzmaniya aga anya halena Jabir ke kari Ubayda bun Jabir kari Shaybatu khari jongo Shaybatu bun Maliki kema Khuzmani ala Shaybatu khana kari Shaybatu bun Maliki ala kenga kari kembrenga
ati keta gajangen qoto kahir nun kama kahir nu wujunu sikaro halle islaminu kamunyer sire ma kahir nu imel lagar sikana eske tikuma samu islaminu jatendi islaminu ga sago aro gara gajangen wuti butenga mobe aro gajangen go kamana ndiga mobe a imel lagar sikana nanti eske ko gara jatebe ko masamari islaminu gabo iya ganure nan kawi sawiya keta ira kahir nu puse ma kahir nu go nokobe mina kahir nu buno a keta kahir nu nyima somi nanti e somiti lampu nga nanti keta e kureke au kama na lampu salam no kama na nsege ikama imenu e somi kendi biro bire Khalid bin Walid aro Ikrimat bin Abi Jahli aro Abu Amir al-Fasiqi biro bire gana lamuru nanti o munumunu ro salam num palle nanda sege gireke kama na mburo salam num palle kebe gani Abdullah bin Jubair jamanga kungo kala hunche nyan kanu kama khomi kanji kembere makata ya kitana kinga qalle qaratu nandi kenga manya su moyentai kembere wasa gane na likahu jamanga biro bire gana Allah muru nanti o munumunu nandiga sedro girege namburo salam num palle inta ya kitana qalle qaratu nandi kenga he moyentai kembere nga gayen koni salam no kamanu karimo we salam no kamanu karike mori salam no kamanu puse namburo halle salam no kamanu puse namburo halle kembra umare mu ora ko inande kahirnu isa panu nyaami meri wonyara ko inande Khalid bin Walid akenya kahirnu nsapanta imbange kahirnu ntai imbange yoti kenda mayamin kembra Khalid bin Walid yanyino ora ko inande kahirnu unno imbange Ikrimatu bin Abi Jahal yanyino ora ko inande kahirnu inna ane kena alqalbunga Abu Sufyan yanyino Abu Sufyan aro jamayo ora ko nanti serebenu wa tagumwa serebenu wa eterne tanga kembrenga kunyungu mawu ken Safwan ya ma Safwan bin Umayya serebenu kala hunji seranu kayunun kala hunji seranu kunyungu mawu kenya Abdullah ibn Abi Rabia anyi kenya ma kembrenga kesu dangi hale kahirunu isa panu nyaami meri nogendo taye kunyaami meri tolmagi gajenga khoto salamino kamane puse man nogendo tay nga nyaamine meri nogendo tay nyaamine meri kenga ya watibe salamino kono kamana ngaja kenga ya watibe kahirunu ira tumuentai isika salamino ime jaten ese salamino kunta gaba kamnyeria salamino kamana ngaja ti butenga kembrenga kenni voi kahirunu nda tumuentai kahirunu nda isa iwuru iri halle mundu iwuru kahirnu nguru gajen bono kahirnu kitene gajen bono kahirnu kitene kembe irwa wono tar hugumna ken irwa hilla baka al-Bara'u bin Azib radiyallahu anhu sayyidina al-Bara'u bin Azib ila taraku ke hilla baka ken kenda ko yinanti uhudi kota birambe gajen yimpanawu ora ko yinanti uhudi gajen anya etape nu sikai etape nu siki uhudi gajanya kenye gajanya nyimpanamu wa kama na himbe ko sasa kellu ngo silaminu ira kahirnu gajama kahirnu go wurnu kembale gajanya nane kengani ahilla ninga kellu ngo kahirnu liyile silaminu kama kembale gajanya atane sikandi silaminu kungo katana kahirnu kembale wala khimo ni rasul ban mane ko hay yimpanamu kya kama gajanya yimpanamu al-Bara'u bin Azib kenda ko enanti birambe kahirnu da tumoyentai te kahirnu nguru kahirnu nga wuru yaru benu gari wo kamana kahirnu yo kamana sagondi yaru benu gari wo kamana kurelle mun sagondi kunya arura tunanti yugu nguru keta yaru ko kana wuru itokiro yugu ko halle al-Bara' bin Azibati iwuru hatta badati khalaqilhunna ma etanguranguranu yaru ku wuru tima etanguranguranu kengo bange selanga yaru ko ay maanyeti berono itanua aro hay maanyetu berono kitwa ti wure ma tima kungo bangene selanga tima ay wono kamana iran kambon qoro idrokin kitu ari ejun kambu yo kamana qoro purge umpese wure ngamobe kare yaru e wuru do yugum pale yugunga wuru ikuma to sikere khari kembra wuru kembra ti wattaba al muslimuna al mushrikin keta islaminu itokiro hillanka hanum bate birambe hillanka hanum ga wuru islaminu tokiri bate ne qata
kinga ya watibe iga tokiru baten qata kenno khwani golle nga woni bono islamin yugono wono kun gire gani man kama kayonu nga wuru na ganima beto golle ke bono kenno khwai kemira yerogo kene kinga serebenu gara gajana ke yumpanamu serebenu gara sagwenya iga golli mosiri tar hugumunda igonun tonko himenu sigiranga qoro mosiri tikem panana koy ken abubakar siddiqi ta abubakar adisse konya ke gajana mosiri aro umaru al faruq umar bin khattab ken qarisse konya gajana ke mosiri yimpanamu keri aro ali ibn abi talib ora ken khana qalengo aro hamza بن عبد المطلب أسد الله ورسوله أرى الزبير بن عوام حواري رسول الله أرى مصعب بن عمير أرى طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله أرى عبد الله بن جهس أرى سعد بن معاذ أرى سعد بن عبادة أرى سعد بن ربيع أرى أنس بن نضر أرى أبو دجانة الأنصاري aro khuzman munafiqo ke ira khana jate serbenu gari sekonya mosiri khuzman ken khana de sekonya kembre na serbenu gari sekonya mosiri kenya haikui serata nure sekonya gayen ke yimpana wunde serata nura isekonya qatar hukumunda ko ina islam ya garu khana bugu khomi kayru nga bugu mowe islam ya garu khana bugu do Allah harembate tar hukumunda ko ina ti islam yaru benu ga buti surota miro nagato taw kene kinga surota miro nagato khibu imena kangai purke jadi nyanu selebenu ngana jogi na kunjara aro yiga nen khibare aro na jinkini gayanga no ibu imene kunye islam yaru benu ga buti kundo mena surota miro nagato kero mena ti fatima tunyari fatima bintu rasulullah sayyidatu nisa'il alamin kenyari aro nusaybatu bintu ka'b al-mazini wa ken khali umara ta kembugu ari ikagume ikina ari kina bugu aro illen wuhili kemra umara ken khibaren twinten muslim jihadina ken yugun soani gambana ayme golu gonu yana yugu lanta kemena kemra umara khibaren gabe nga kenyi men kama kere ya ma uhudi ganya kere ora khimon kata suko mandenga o maremu ganya mbono kahiru no nguru kembre na kebe gani etapu hana ora ko nan ganya kene uhudi ganya kene etapu no sikai kebe gani etapu hana kembre na kenyi men ngone korere kahiru no ngone ale turunya na nyanka ken sababun kitena kangari aro igana yanka irna kangolle ya ala gana dungete kotatana ora khamorno kenina ken wala wala ngi khaleke signi yere o du'a on qarna wa allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'wata al mudtarin rahman ad dunya wal akhirati wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna bi rahmatin tu'nina biha an rahmati man siwak ya rabbi amartana bid du'a wa atana al ijab وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء السعيدة